boozled part 2. Si Regine yung magsispin ng ng ano ba to? Ng wheel. Okay, go. Yeah, Tatlo kami. Si Irish, si Jairo, at saka ako. Go. Spin na, Jin. Spin na. Spin. Yellow. Yellow. It's either It's rotten egg or buttered popcorn. Popcorn. Ara, yellow. Doon nga, puti na yan. Madaya ka. Balik. Yellow. Ara, oo. Kuya, to. Skilid. Okay. Sige ah, tulog sa camera. 1, 2, 3. Rotten egg, ew! Huh? Kain niya. Kain niya. Bala mo ko ng rotten egg. Baong na itlog. One more time. Ano ka, ano? Okay. One more time. Okay. Give me a... Orange. Walang ari-ari yung tatlo. It's either, I think, stinky socks to Golia. Or tutti Para sa frutti. na? Tama, vomit or peach. Peach or suka. Kuha na isa, par tatlo ta. Ano? Ano na yan? Kuya. Lain. Suka to yung muday. Peach. Peach. Peach po. Itong suka, kaya ako ya. Peach ko yan. Tato tubig, dali. Ano tubig? La. Ayun, natilawan. Tubig yan, suka yan. Liwat dyan. Mas pinaliwat, Jin. Dahil lang wala kasi kuya. Dahil no? Ay, malaki mo. Kay gudali aman. Wait. Peach ang ako. Pina, Jin. Go. Natin na. White. It's either battered, wet wipes or coconut. What wipes? Bigyan niya kukunat ya. Ew, ano to? Kung kaon eh. Kuka. Hindi white. Ew. Lain ng sabor. Oh, ginabla mo naman. Kuka. Suka. Ano yan? Ano lang? Sorry. One more na lang, one more. Dali na lang to sa dog. Mm. Sa yellow. Anong yellow? Anong yellow? Tapos na lang yellow. Rotten egg. Oh. Tapos naman yung green. Ari na lang kung nabili ng pink balaw. Tatlo ko bilog pink ko. Ano lang pink ka? Tutti frutti. Oh, hindi na. Bulun ko. Hindi, wala pa katilaw. Tutti frutti or stinky socks. Ay, siya na lang. O, sige na, go. Dahil na. Ari mo ko yung... Bye. Bulong. Stinky socks gidya. Wala tayo, hindi. Wala nakuha sa camera. Ano na, tayo reaction. Ari yung dog food or chocolate pudding. Ouch! Last na lang, dog food or chocolate pudding. Dog. Kapag bilin sa bang sabor, dog food or ano, bayo na yun. Be, ano niya? Dog food or chocolate pudding? Tugpod ako nakapon. Idok. Ikaw man idok ka man. Chocolate pudding. Yeah. Nakaon ko ginang dog food mo nila sa porno. Ang pinakakalain sa tanan ng kwan, rotten egg. Yeah. Ew, ganyan. Ang dog food. Ano ba lang? Ano eklog at Bye-bye na. Bye! Bye! Thank you for watching and Bye. subscribe and like and share and yeah!